Evo nas na kraju još jedne godine. Čekamo novu 2017. i mislimo kako će vjerojatno biti bolja od ove prošle. No to ne mora da znači, nekima će biti dobra, nekima će biti loša, mislim da to svi znate. No hajde da za sad ne gledamo u budućnost i pogledamo malo šta se sve desilo oko mog kanala ove 2016. godine. Kao prvo, pa moj kanal je buknuo, ja sam se, možemo reći, probio na ovoj balkanskoj YouTube sceni. Za prošlu novu godinu sam imao 150 subscribera, a sad ih imam preko 70.000, što ništa ne bi bilo moguće bez vas ljudi. Cijelu ovu priču oko YouTube-a sam započeo u augustu 2015. Sve zbog kolege Gledaj ovo, koji mi je dao i motivaciju i mnoge savjete za snimanje. Kasnije je tu došao i M-Media mreža ili vam ga Nenad, koji mi je bio jedan od najvećih uzora uz kanal Gledaj ovo. Činjenica je da i prošle godine, kada bi dobio 1000 pregleda na nekom videu, ja bi bio toliko oduševljen, a sada toliko dobijem dok refreshujem stranicu na YouTube-u. Sad imam preko 12 miliona pregleda i to je stvarno nevjerojatno. Stvarno me zanima koliko ću za tačno godinu dana imati subscribera i pregleda. Nadam se barem brojci od 130.000 pretplatnika, možda to je malo puno, ali ja verujem u sebe i verujem naravno u vas. Druga stvar, i ona možda i važnija, jeste da sam upoznao gomilu, ali gomilu ljudi iz raznih delova Balkana, iz raznih delova sveta. I to je stvarno nevjerojatno, ne samo preko YouTube-a i ovako preko Facebooka, preko ostalih društvenih mreža. Ako bih mogao izdvojiti nekoliko YouTubera sa kojima sam se upoznao i sa kojima sam sada u dobrim odnosima, pa to bi bili idući: Adnan Karašin, Icy, Drogirani Pingvin, jedan od možda i najvažnijih s ove liste Emir Play Hard, Eno Araš, Gagi, Genije, Gledaj i uživaj, Gledaj ovdje, Goldenito, Idiokratija, Ko bi rekao, Kukuruzna trešnja, LV Studio, Novi Anonimus, Pakio i vam ga video maker, Paranormalni kanal, Svet tajni, Top 5 Srbija, Top 6, Vanimi, Vrboje, Stanzbe, Zdravex i još gomila njih koje ne bi sad mogao ni da nabrajam. Znači ljudi, ova godina je za mene bila nevjerovatna. Ja sam, pa može se reći, uspeo na YouTube, uspeo sam onome što sam počeo iz dosade. Nikad nisam verovao da ću imati ovoliko subscribera, a kamoli prošle godine, tada sam bio zahvalan i za 100 pretplatnika koje sam dobio. A kada sam dobio 1000 pretplatnika u martu ove godine, pa to je bilo nevjerovatno, to je bilo ono... Znam da to nije ništa, ali meni je puno značilo, a možete misliti kako mi onda sad znači ovih 70.000. Ljudi, svima vama želim sve najbolje u 2017. godini i zapamtite, ovu iduću godinu možete učiniti najboljom do sada, samo ako verujete u sebe, ako ne komplikujete svoj život bez razloga i verujte mi, iduća godina će vam biti bajna. Vidimo se iduće godine.